نه هلکسته این شما براتانی همیشه که فرعون گسه کنه، گسه و دمکی دا گسه کن چون ناراحت بی که بی حد و حساب. وقتی که از موسی وقتی خولا جادوگران وقتی چه لٹ دور داتم ساده دور داتم درو مار بیتم. وقتی که از موسی وقتی چه دور دا لٹ وقتی من نه هنچه اجدیای بیت درو باطل وقتی من درو باطل انتان جادو تا باطل تو زانه حقیقت دیما درو آب بیتا چون موم پیما آب بیتا مار کلن گار بیتا لاته جاگه گوشی که یعنی مار همی اجدیای گپ وارتا بله کتاب تو که یعنی قرآن گوشی که آب کلن باطل بیتن یعنی موم تن گار بیتن کلن باطل بیتن آب بیتن چون موم مورد آب بیتن تو گار بیتن باطل تن. جادوگران وقت که ایمان دید حضرت موسی علیہ السلام ہے و آیه خبر اشکتن زانه مسلمان بیتن. جادوگر که مسلمان بیتن ایمان آرد جادوگران ایمان و خبر که فرعون اشکتن فرعون دمکی دا از موسی علیہ السلام یعنی آیه بدن تو کا آس لگ گئے فرعون بدن تو کا انچه آس یعنی اشکره لگ گئے شولور بی و گسه تو کا گنوک بی و گنوکی تو کا اش پادت کو اشتاد پدا نشت پدا اشتاد لگه چیخ جنگا چیکو چلائنگا لگه جاک جنگا لگه. لیکن آیا چه بی تیر چه کمانه چه درد که زنه نه و فرعون پدا موسی علیہ السلام وش اے فرعون هر چیزی ترا امید بیتا امید نبیتا که تو دید آیه کسور زانن تی وتیگن تو تیرا گمند بیتا ترا باز غرور بیتا پدا وشتاد پدا تصوری کو تو تی دیما دروشین درستین چیز من انجام دادگم بچار تی هی ملک تو کا تی نشتگه مردم تی رات کنوک تی منوک نیست موسی علیہ السلام سر ایمان آرد و آیه لشکر بیتا از موسی علیہ السلام و شعیب فرعون تی دور داتگی تیر تیوتی کلیجه پار بید تراوتارا لگت تیوتی کلیجه سبکن چنی کو درتی تیوتی تیرا فرعون است لوٹه فرعون بسمجینی که میں همه پیما ہوش و هم عقل منده مردم باید فکر بکنی چیزا بچاری میں وشی انچه حاکمه نه آیا کسی حکومتی هسته آوا پادشاه دو جهانانی و میں حکومت مردمانی دلان ستو کا اثر کن آنی جسمانی سرانه آنی دلان سرا حکومتی کن آنی زبانانی سرانه عقلان سرا کہتے ہیں چه مجال که مصر هم هر مردم منی حکما سرتابی بکن و لیکن آ جادوگر موسی علیہ السلام سرا ایمان آرتگا تو پدا آیه گسه و دیتی آیه گسه هیچ ٹکانا نبای گئے و تی یعنی زورا چی ڈرنا رو گئے وشگا لگ گئے تو کئی حکمہ چے تو ایمان آرتا لگ گئے میں جادوگران وشگا
که شما را اجازت داده، که شما را ده ایمان آرگ واسطه حکم داتا گوشته شما ما را धोखा देगी कि क्या तो ये नीयत अच्छी तो इदात कर मैं कर रहा वह हमें बहाना अच्छे लूटे मिस्र और मिस्र मर्दमा दर बकने लेकिन हन्नी इसी अंजाम तो हमें अन करीब यानी हन्नी नजदीक गंदे ये तो गोशां फचखन गोशदार कि मां शुमे दस पादाम बांधों पदा बोर्रोने पदा मच्चे खुंठागों शुमारा बांधों पदा आमोदा सादे बांधों आ वक्त शुमा गुड़ा समझे के चोने अजाब या सख्तें शुमा गिरफ्तार बे कि दुरुस्तांच पेशर शुमा उस्तादा के आइए खबर मकनो कि हर कसा शुमारा ये जादू सिक्कें था जादूगरानी जवाब जादूगरां वक्त जोश तो का अतकां गोश्त के मारा हेच परवाह नेस्ते हर चेते जी के बिका हर दिला के हमा वड़ा बिका मारा वती परवरदिगार कर्रा रवागलूटी पदा थई कर्रा तो फकत ये दुनिया तो का तरह इख्तियार हस्ते बस अगर ये लौटे कि हम कि माँ रोशन दिली के माँ दीता व आये ज़ात वाहिद यगानगी सरा माँ ईमान आरता माँ थरा तरजीह न देंगे तो एक मर्दुमी है तई सजांच मारा हेच तौर से ये नामुमकिन है व बिल्कुल माँ चीज़ा कबूल न कने मुमकिन नहीं कि माँ तई सरा ईमान ब्यारे तरा हतमा हन्नी हमें पेक रहसे व हमें तमन्ना है कि मैं परवरदिगारा मैं दुरुस्तें गुनाह माफ को तंगा आइए शरीसरा इल्म हस्ते कि माँ दरो ईमान आरता पाई सरा पदा जोश तो का अतका गशगा लगता कि माँ वती परवरदिगार सरा ईमान का आरता व आई मैं तमाम खतायां बख्शी माफ करते हैं व खास कर एक खता के तो तई हुक्मा ची माँ लूटता बिकने व माँ हर्च गुनाह कुता में दुरुस्त मलामता अल्लाह ताला बेबख्शी अल्लाह बेहतर व बाकी मानी हमेशा वास्ता व गुनाहकारां शर्रें ठिकाने तो का व जहन्नम तो का कानते दुनिया तो का मौत जानते न जिंदगी व जहां हर जगह हमेशा वास्ता के सोचते व इश्कर बयान तो व इश्कर बयान व हर मर्द में शर्रें आमाल का वती परवरदिगार वती को वतरा ची राजी कांते आई ए दुनिया ची अवर रहो व बाज दर्जा रसीते मजने दर्जा रसी हंचे बागात आई रसी के आइए चेरा जू वो कहन मत चगें व औदा हमेशा वास्ता राहत व आराम
آرام تو کا مانی فرعون حماقت وجه فرعون حضرت موسی علیه السلام ای حبران چه دستان چه تنگ آت و همه حالت تو کا غیر حالت تو کا بھی آیوشی شد و تن کلن گار بید آی وجه شپه واب آی سراچ ربط نا آیا هنی وقت کن نا ورگ وارد کن و نا آرام گفت کن نا آپ چیزیں وارد کن گیر چه گم و غصه ورگا دیگه هیچ آی دل نلوٹی درستیں تدبیر آیا سوچتا و چیزیں ہمیں فکر تو کا هرچ فکر تو کا جتی چارتی نا فکر آیا کار نکنی فکری چه کارا کبتا قوم ها آیا عاجز بو و آیا تدبیران چه آخر عاجز بید فرعون چه فرعون گونا گوشت هنی تو موسی هنچو ویل کنه که این ملک توکا بتری فساد بپیلینی و ملکا خراب بکن تایی که راچ درو تران تایی ایمانه که مردم ترا پرستش کننگه و تمام مردم آبادی تایی دینا کلن گیری خراب کن مٹائنی نوکین دینی اڈکن و فرعون گوشت شی بلا ما آیا ہنچو ویل کنو ما ہمیں پیما آیا نیلوں پر رات سرا آگا ہرچے زبردست ما زبردست رو منا چے یعنی کہ بورت نکن کھٹت نکن منا چے گیش نبی آئی دیمے پوستا من دیر کنو ما آئی چوکان قتل کنو وائی جنیں چوکان زندہ کھلنو ہنچے سزائی دونی کہ دنیا عبرت بکن لیکن فرعون ارادہ کو کہ قوم دیما چشیں حبری کتی کہ تمام کتبی کہ آئی قومتاں و بنی اسرائیل نظران چه موسی علیہ السلام ذلیل بھی لیکن ہنچو کہ باز فخر انداز توکا گوشگا لگے اے قوم شما زانے کہ مصر منی ملکیں و آئی مزنے سلطنت من تانا مالکوں پورا ملک منی حکومتی ہیں میں اشی حکومتوں پادشاہوں دریائے نیل ہم وش نمائیں وش منظریں ادائیں چے منی قدمان چیریں چے آئیے بنگولا دریائے کھر منی قدمان چیریں نیل ہنی شما بوشے من شبتروں یا آئی شخص کہ شما آئیے حبرہ کنگے پدا مغزی وتی وجہ دورائیں دوردانہ اندازی توکا گوشتی ہاں منی واسا یک مزنے چیزی شما منا پیش داره بناینی پیش داره آئی سرا کہ من سر بکپوں آسمان سیلاب کنوں موسی کے معبود آیا بچاروں تاکہ معلوم بھی کہ موسی راست گوشی یا دروغ
वजह हमा टेमा उसी वजह हामान आई वजीरा हामान पौरान हुक्म वजह तकमील को या सीढ़ियाँ लगता अड़कने का पहले शुरू है कोई सीढ़ियाँ मजने अड़कना के आसमान सार को फिरौन मलून लेकिन कुजा तक चंद अंदाजा तक क्या मजनी कना पहले सीढ़ियाँ के आसमान सर भी क्या आसमान तक बरसी के बरसी सीढ़ियाँ सारे पहले सर हमें पैमा फिरौन अकला आई सर अच्छे मौकूब हर काफिर और मुशरिक बेवकूफ़ बेअकला अगर बेवकूफ़ मबीते ना तो ये पैमे दीवानगे गनोके हरकत हेज बर न कुतगा गरज ये फैला अड़कनगे हामान दमीबो आडिकोत हंचो पहला बोर्ड जरवान भी मजदूर वजह जो पोस्टा चांचो सर अपना कपाम बीता उसी के मिस्र तमाम व हरचे खाक हस्ता हरचे सीमान और सेंग हस्ता हरचे हेश्ता सदरो खत्म बीता लेकिन आनी सीढ़ी वतुना पहला का साख्तमान सीढ़ी करो सीढ़ी दारी वने अंचो पगाचो वतुना सीमान पहा को हेश्त वाजुर ऐड को अंचे पहले ऐड को बोर्ड जबरो आसमान तक आसमान को जा क्या चा रोचो माह तक व स्थाना तक हम नरसी हाथ हमें अंदाजा के उसी जंबरान तक हम नरसे पर ओन आजिज बू तो नष्ट आए नादान पर ओन क्या पर्चे तरह खबर नहीं कि इस जमीन क्या अटकुता ये बुलंद आसमान क्या कायम कोता क्या दाश्ता ऐ बेवकूफ तो कई चारक वासा रहो है तो कसिया लोटे बेचारे और वह हर जगह मौजूद हैं आइए कुदरत हर जगह जलवा देगा ज़ाहिरा हर जगह को कुदरतानी मनाजर रोशन पैमा ज़ाहिरा तो आसमान अच्छे लोटे या कम के वती दिले छम्मा पचका तो तरामान पेशदारों तरा पेशदारी दिले छम्मा पचका बचार तो गंदे ही है मगा तई छम के च गफलत है पर्दा तो का यानी गफलत खुदा के तो फरामोश को था वह दिल चु सेंगा स्याहें और पर्दा तो का तो गिरफ्तार है तई दिला के मोहर लागता नाबूदी है जहन्नमी है तो तरह चुथो नजर कहते हैं फिर उन वक्त के ये दिन आदम एदाच नाकाम भी तो आइया इरादा को के मूसा अलैहिस्सलाम कत्ल कर दो कनोमा अगर हिंदी मिसाल दात के उर्दू बुशी बांस ना बजे तो बांसुरी ना बांस वजह में तुतुरु है जनंती पैपे आया उस बांस उर्दू तो का ना बांस अगर न लगी गोड़ा बांसुरी नाच के नाच न जाऊं जबीन चोट है ना बलूची मिसाल ऐसे हो जाऊं आया वक्त के दीते के मर्दों मोतरस भी था हैरान भी था आसमान व नरस है कि मूसा अलैहिस्सलाम तो कत्ल करूं छे बना ये सरा मोया कत्ल करूं तो ग्वश्ती के मुल्क तो खाशिया फसाद फैलाएं था मना खतरा मालूम भी था कि ये
چینچو روچ توکا چینچو مردم یا آبادی دین چه برگشته کتگم ای اراده لوٹوں وتی قوما سب کو گوش یہاں ہمیں سوچ تو کہ میں لوٹوں کہ موسیٰ قتل بکنوں وایا قتل کنگ ٹیما وتی ربا توار بکن پدا میں چاروں کہ آئی رب آئی پکار عشقوں یا نہ آواز آئی گا عشقوں تے بارے نیوڑائی خدا منگندو یا مرد مومن نصیحت یا مرد مومنی نصیحت کد دومی اوشیتا فرعون یا درباری از موسیٰ علیہ السلام سرا ایمان آرتگ تی و لیکن آیا و تی ایمانی چیر دادگا و ای مشورہ کہ اشکتی وجہ چست بھی گوشگال لگ گئے ہاں تو موسیٰ علیہ السلام آئی بنا اسرا یہ قتل کنے لوٹے قتلی بکنے کہ تو گوشی آئی مردمانی دین ایمان تر رہن تھا منی پروردگار و شمای پروردگار تمامانی ہمیں یکم پروردگار ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہیں یہ جرم سرا تو آیا قتل کنے و وتی رب شیطان لوٹے دلان روشن بکنے روشن ترین دلیل بیار آئی علاوہ اور کہیں گناہانی ماپ کنوک آیا گناہ کتا چه نقصان ترا رستا ترا تکلیف بیتا چه تکلیفی ترا داتا کہ تو آئی جانے پوشتا کبت گئے کہ تو آئی خونانی واسطہ تھونیک بے گئے لوٹے آئی خونام برے تو پرچیا یہ ستائنے پرچیا لوٹا یہ تکلیف برسینے ضرر بده حضرت موسیٰ تو پرچیا اس طرح ایمان نہیں آ رہے تو پرچیا یہ حبران نہ ماننے اور یہ حبران تو گوش نہ دارے پرچیا تو لوٹے آیا دروغ بند سمجھے اگر تو سمجھداری ہے آیا ویل کن ہر جا بلوٹی ربط کن ہر حال تو کا بلوٹی مانی ترا چے تی مطلب چیئے اگر آ دروغ بندے تو آئی چے مستی نو دروغ بندے دروغ بندانی وبال آئی گردنا کپی و اگر آئی نبی ہر پیما ہستیں و آئی گوشی گوڑا تو یاد بکن وقت کہ ایک تکلیف تو آئی رسینے و آئی سخت وبال تو کا توان کپے توان یا زابان تو کا گرفتار بے تو نہ تو نے آئی چے بکنے آئی چے علاوہ اگر آئی سچائیں حقیقتیں تو گوڑا عذابہ چے بطورس آئی اچ کے طرح تھوڑسیں نواب آرام ہے اے منی براتاں اللہ ہے اللہ واسطہ اے ملک وتی قوت وتی قوت وتی
لشکر سرا غرور مکن وتی قوما وتی سلطنتا مزنه و اگر مردم آی تابع بیانتے آی منوک بیان آیا بھی زانو لیکن یہ تو بگش کہ اگر اللہ طرف آچے تی سرا عذاب بیائے تو آٹے ما تی عذاب بچینوک کہیں طرح بچی نیچے عذابا ہستے ہیں تی کوئی مددگاری ہستے ہیں ترانچے ٹھکانے کے تو برے پناہندے بے زمین اللہ گئیں آسمان اللہ گئیں و اشانی تو تچان بے ما کجا روے تو کجا پناہندے بے کجا پناہ گرے پیرانا گوشت منا اشیاء چه سوا اشیاء چه بغیر دیگه ما هیچ نزانو که ما تایی ترا ہدایت دوں و راستیں راہ تر بروں اور نیک مردما گوا منا تھوڑسی کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام و حضرت صالح علیہ السلام آئی قومانی پیما تئی سرا ہم عذاب میں تھے پدا ترا تچگے ہم راہ ترا مرسی راہ مرسی راہ گار کنے اے قوم بسمجھے و بسوچ کہ اللہ تعالی اس ظلم و زیادتیاں شمائے گاں بے انصافیاں پسند نہ کنتے ہیں تا بچارے قیامت نزدیکیں شما سمجھے کہ قیامت نشانی چیاں قیامت روچا سخت بیتے ہیں کہ ہیچ کسی سرا ہیچ کسی حالا جوس کت نہ کن براتا چھے چوک چا پتا چھے پت چا چوکا چھے و دوست چا دوستا چھے وتی دیما تاب دن یہ دیما تا چھے دیما تا چھے ہر یک کے اور روچا ہنچیں حالت یا بھی کہ دومی کے بے پرواہ بیتے گویا کہ یہ چھ دنیا یا ہیچ بار چھیں تعلق ہیچ کسا نبیتے ہیں کہ دنیا ہم یک دومی ہے جگری اگر دوست ہم بھی بیتے ہیں ہاں اودا یک دومی دشمن بیتے ہیں مگر ہاں کسے کہ اللہ بندے بھی بیتے ہیں اللہ چھ بطورسی آخرت آئیے یقین بھی ہر گناہ چھ ببچی آئی اودا ودموتا محبت و الفت گونا ہور جنت تو کا روانتے جنت تو کا زندگی کنانتے وجہ کہ سشما گوشت داری 4 روبیں ساران ٹیم سلامت باتیں ہمیشہ ساران ٹیم قصہ جنی اللہ میرے دومی قسمت انشاءاللہ سارا چران اللہ میرے اللہ